Mandu bearong along kikim tourism ai biahem phan trok ner kep an sai patang pontang lo. Khat khatia long aron re akhor kenep dun. Central Lam salong BJP pen kache toy duna tum an ki hai pon labapot MLA Dorsing rong hang pen akiru kipi. Karbiang long life kilang ara do ana phanta nilhin pen kardom nang pajeglo kardom. Nilimen sami mirina hansepi non arjik tha birtang ton pen. Karbiang long arlok ki joy kelang mate tourism hin ke paching thurponji aphan kabor I pona sonsi KACM kachi rong PPA hin pen chipatir pi ponsi an so se ahoy kacherai kom dun thekji aphan pura mandu bearong along tourism IB kimrang ponlo. Socheng Dhanta constituency ka parlupon Jasamet Kaziranga Wildlife Sanctuary rai kidu mate Nogaung pen Karbi Anglong district a hoyalong kidu lake Mandu Be arong henlo. Bangso Mandu Be arong along isi thirklong ahoy kacharai kom dun thekja phanpura isi Karbi Anglong district an so se tourism hin kapache thangpon an parta ahoy kacharai kom dun thekja phanpura em ka cherong pipi che patir pi bonsi Mandu Be arong along tourism asai campaign tourism IB ahem kikim kirang padopon lo. Nasi bangso tourism IB ahem kikim kerang ko ansi tangpon loma bangso lam theklar dakben ke longja phan nilitum staff reporter Bikram Terona longpenli arjupon lona. Kadong Karbing long life kelang ratum doan pini nitum Karbing long life team pen ladak Kaziranga mate Soseng Denta constituency ke parlupon along sidolo la neli non karja ba bangke Mandu Berong bangke lapu ke Nogon district lo lapu bangke nitum Karbing long district lo stame ladak ke ahoy lo stame ladak ahoy long bangke jasmet aun se border la bangso keche rai kom ji phan ilitum ladak local embassy mate kachirong pipi em baido alang li kaping khat mate kapor ipon ateng sila bangso Mandu Berong long la bangso tourism hin pen isi IB kikim kerang pon petang tang lo non bangke boundary wall sampai tang lo la pen la nili fikar ja bangke la bangso hem theng song lo la bangso 2-3 stories so se la bangso hem bangke tourism jasemet angtan bangke bang areng lo tum phansi la bangso adima bangke semar pon lo adima bang kadu me pen bigha hini so se mate bigha ke thom bag doji setamen lalo ladaga bangke voters te pupua voters tame do dak Mandu Berong bangke pu la Nogong district jong se panchayat pustame panchayat long same voters do Karbi Anglong MSC election hu pustame voters do lo setamen lalo border area bina aposi labangso anso se border kache komji phansi labangso tourism hin pen labangso hem kimrang pon EM kachirong PPA hin pen pin khat ponsi labang swarong along mate ahoy along amatsi isi thirklong anu jokpia sonsi tourism IB ahem kikim kerang pangcheng pothusi non anke phan trokner kep an ke claim kedam tang pontang lo nili karja bangke lage first story labang song sin nili dolo lapu bangke lapu par bangke labang so national NS 39 labang so national highway labang so halapu bangke Kaziranga mate wildlife sanctuary lo lapen lapu bangke Karbi Anglong lo stame Karbi Anglong pustame labangke ahoy lo lapu ke Nogon district lo lapen lapu Karbi Anglong mate Socheng Dhenta constituency lo stame ladak bangke labang so ahoy anso se kacherai komji phansi dak local embassy kache baido rong pipi alang likabor ipon se labang so tourism hin pen labang so ahem kingram pon non bangke nili cameraman paklang moni tu non bangke 80% tangalo non bangke floor bang dolang lapen la plastering bang dolang sidame chururi une alang li kachi baido rong pipi alang li labang so anso se border ka jara komji phansi labang so ahem mate to bang so tourism ahem kim rang ponlo News report Bikram Teron Karbi Anglong live Sarkar pen kiduk ke lakara ta tumaphan kipi ke pajer ke rapona sonalong ke ong donga tumati ke claim pi ke dama tumangbong kache jok dona tum ong muna ka jok ke pleng pon pe dokok titi Lason si kedam tang therepo ni phai inko racier ni adapor phai ke papor malom Phuloni constituency ke parlo Phuloni along Harmon Club polong USUKA songpen PMA YJ hemso kikim kapatang pon pe jok phirangkia mai kangni pon Bangso phirangkia mai along USUKA mate usuka amaipu Bebison Teron lapen Jintu Hajarika tumpen ke pachinia tengke kedam tang surihini rakresir kep lapen
Ingkoy aningkan PMAYJ hemso nangkili pen ko ansi kipatang malapen kipatang tema pupen long kreisia blog uphan RTI ki jopen pinangana blog along ke hemso kitang ponpe do wasonsi klanglo La sopena jo KACCM Dr. Tuliram rong hanga phanta memorandum anta pajirdamlo athe hemso ke patang te report CBI atum lang tarlip nang jipu ke hang padupon bonta nonpu anta hang katar lip jelam avia jok pini pherang ke amai ingi nang koklopusi ningje গ্রামাঞ্চল বহবাস করা যেটো কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা এটা গৃহ নিৰ্মাণৰ যেটো এটা আঁচনি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা সেই যোজনাৰ অধীনত বহুত অনিয়ম বহুত কেলেংকাৰী বাৰম্বাৰ ৰাজ্যৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে সেই ৰাজ্যৰ অভিযোগ ভিত্তিত আমি কাৰ্বি আংলং জিলাত DRD যেটো প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰৰ আমি RTI এখন কৰিছোঁ RTI কৰাৰ পিছত আমি তাৰ পৰা তথ্য পাইছোঁ যে আপোনাৰ 2017 আৰু 2020 যেটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ সেই যেটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত 1191 ঘৰ এতিয়ালৈকে ইনকমপ্লিট হৈ আছে বুলি তেওঁলোকৰ যেটো কাগজে পত্ৰয়ে তেওঁলোকৰ যেটো আমি যেটো RTI যেটো কৰিছোঁ এই RTI ৰিপৰ্টত এটো উদৱাইছে Lapen jongsi non puanta CBI atum lang tarlip de lang pulote USUK ya song pen kache song ang deng nang kokpo lapen pia potsi non puanta CBI phan palang tarlip pon hai hedet ma puta USUK ya song tu pen KACCM phan karju padupon এই সন্দৰ্ভত আমি বাৰম্বাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ 11টা ব্লকৰ যেটো PMAY যেটো গৃহ নিৰ্মাণ হৈ আছে তাত তদন্ত হ'ব লাগিব CBI দ্বাৰা তদন্ত হ'ব লাগে বুলি আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ CM পৰা আৰম্ভ কৰি বিভাগীয় EM হওক বা যেটো গুৱাহাটী স্থিত পঞ্চায়ত ৰুৰাল ডেভেলপমেণ্ট যিজন কমিশনাৰ আমি তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰি আমি বাৰম্বাৰ মেমোৰেণ্ডাম দিছো বা আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছো কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই আজি তাৰিখলৈকে এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে যেটো তদন্ত কৰিবলৈ তেওঁলোকে সাহস কৰা নাই গতিকে আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো যে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ সন্মানীয় CM তুলিৰাম ৰহাং ডাঙৰীয়া আজি সংবাদ মেলৰ যদিকে তেওঁৰ প্ৰতি আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচাৰিছো যে আপুনি কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ আঁচনিৰ অধীনত যেটো গৃহ নিৰ্মাণ Phuloni bendir chuna rong pi lapen lang hin pen sarpang ring tigathar Karbi Anglong live Khatkhati police station ke parlo Khatkhati along ke damtang thereponi phai inquiry si ani kangsam por phai truck sia por malom excise pen police atum ihum truck aron repen ke pona hor ke air ke nebdun pusi berta ribdun long Birta ke long duna tengke ihum LP truck registration number NL01N9178 Joy pen Aron Repen Arunachal Pradesh adet pen kivana hork air kipona birta longsi Khatkhati along excise lapen police atum ka khuruk duna sai denglo ka khuruk bo mohur aprangsi ke phuru ya the ke thaba thoila ka dokabe pharu esira troksi ke ba ke thom ansi thek pon long bonta phuru ya the athoila ho phun na phiansi a hor bang thek long Pangrum pet aron repen kipona horker cartoon pharoner kebra thongke pra plian longpon police atum tobia jo amat ke do an sideng si horabang excise atumari deng hotai pon lapen truck te barabang phwa phan ke Khatkhati police station longsi bipon koklo birta ke to apor hut an ke non anta komara horlone lapen kona dan si ke ponjini klarda kalam longpon pelang athe karjua sai padu bomlang lapen hitia long labang so hor ador kaddo kabe lakre phwan ador doji busi pachini bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Ratpen kacheto hello ajada sonta June I pa sonsi kedam tang thereponi phai inquiry ni center lem salong BJP pen kacheto idun atum anaphan rat atum cherap cheto don pen kepa hai pon labapot MLA Dorsing rong hang pen akero kepipon Kedamtang thereponi phai inquiry CR ni ani kangsam por phai plia por malong Phuloni constituency ke parlo center hithia dung het kedo lem sai bialong MLA Dorsing rong hangpen pherangkia mai kangni bangso pherangkia mai ke phapona theke kedamtang thereponi phai inquiry ni center lem salong kilik mate election padupona long BJP pen bangkre phoan chetoidun pen BJP asong pen hai pon et nasi penning pen ningkan phoan
labang krip ho atum pensi lang cari ponpo. Kedam tang aninkan ke claim pen anso se kacing thorana si claim ponji puta pachini pon. Asidon ke bang ni nil tu makaci sik do Food and Civil Supply Department pen sang sini kerasin ata moida kejor along anjot do desi il tu lems ke multi purpose kudang dat lopot ajil tu khiti ke claim along setame sai chu tu kilong atame tu cerap cetu tu pen il tu methang pen claim pon pen society ali patu ye phat pen an parte itum bi wo phat kapang reng pen dame rong rup ngang heme jangri tum da jongsi bende tangka maha cepang cup on tek mudante ilitu ma society pen tame lahaya sayang deng tame ke deng pon ya phan il tu ke tik kondo lasi ke bang ni lahai ka tu kawe cisik pon polo dingkan phong bong kedam tang alem salong ko anma il tu ke claim kedam RDC lan so se chot se RDC on se tu ke cisik do Lepen MLA Dorsing rong hang pen sell holder latum anaphan akiru pipon. Athe latum nang kacharap chutudun penan joksi pini BJP asong hai ponetlo. Lapen kedoan phulonia ra raphanta BJP asong rong kedola pen claim dam rapet nang posi pachini. Tum kadok we kandar lems long asyar holder abang Putin phanta churuk pajir lo non ke bang ji ningkan pho phan la board of director mangkrip pho bang thu ching wai la bang solong tir tum bangkrip pho abang thu BJP bang si toy dun tum phan ong dung a footpan na pa hai pon thek pot kadok we asyal holder ro bandar tum churuk pajir Congress APHLC ASDC penchenglo chingrum si BJP phan pinrem jibu ponta latum ke chingrum thek thelo la sojok si non lem selection along ta kapre tumta nang haidunun edatlo asidak til tum election aprang election no bom hutame til tum banda ason til tum han nangkai hilidun nangka kham khedun nangi pudun tot abang pudum do de ta hala so bang pu la opposition pu kachip ko tu al tum chi pulo ne tum ke chingrum pet po congress tang ho APHLC tang ho BJP pen akaprek tum an ne chingrum pet si ni tum manang chedanji usi ala tum kachisik seta theklong lo alang zum lap so opposition ka chingrum bu ke thang da we bangkre pho candidate along anta candidate number pleng dun me nangke hai duni ka phelam lo phuloni pendir chuna rongpi karbeng long live Boeing 737 ang songkang ja roda hem China pwa det angkang gangzau pwa hawara long pini kachingkoi bup aroda hem along bang pharo isida thongke bra hini amuluk kache thapa phai pang thek pon long lo Karbiang long live pen pinin ang lituma phan nangki van pia birta laki ang songkang jar roda hem kachingkoi birta adim laki China pwa derangkang Guangzhou pwa hawaralong birta tengke kunming pen Guangzhou adak kangjar pona hud Boeing lakha 737 aroda hem kachingkoi birta longpon Kachingkoi bup aroda hemalong sai ki claim ki dam poncho ka maratum pen bang pharo isira thongke bra hinia muluk kache thawa phai pang thekpon China Fly Radar 24 kapachingya tengke fit suri ingko ra sirke ba kang tui kang jar pon labang so roda hem minute ke thom aporan fit suri ke thom ra pharo hini ra ingko ra pho akang tui along pen nangki sun theklong Kunming pen bang pharo isira bang ingkoi ra ke thom kache thaba passenger amuluk aphai lapen road a hemalong sai ke klempon bang sirkep chok maratum Guangzhou anat an kangjar pon labang so road hem lake China Stern Airline Boeing 737 jet labuson angsong kangjar boma hut ilong Guangzi ahawara long pen kachingkoi pon birta long pon lo labang so road hemalong kache thaba passenger penang aphai apran kidam abirta long pon International Desk Report, Karbiang Long Live. Pinia Berta ke lapuan se kangton iklo, Kardom.